kronkron udi na no penso udi no wasima o matumenya enseme boa won kra de so nyina se de no wasimu ne fa ho nyina so ba na se amen amen me da ade ase no pai misana monyam obamba na yo so pa odi ase na no Sunday message bi ba so dem o na very very brutal na ne je pa ye message erade na madom so e ba ye no na masra o se na me asra de brown omade na som na amo ensoto enti fa Bible na de ye ni nkomo kakra bi nso ne to nyina ya bobọ so nyina na so trotro amen amen yawo asaba me Canada no momoden se obesom amen amen wonim se jo ata fa Bible ni bi jo wonim se yawo still yawo controversy bi some message we my man so still a man for sabisha ane do bi frame me free Italy na nkomodidi am na waka tra me say obi asende messages bi abre no na messages wa asende di abre no nyina ne say Yesu moja anyenkwa at the same time Yesu nye nyankopon na oye nyankopon ba nti okana me say oh okana sa wonti if you say enyo bia na wo huhumu yes ana yakan intasam nso a enya nipa bia na wo ahintasam Awurade timi bie enioma ahintaso ya de ya ba etira no ansa na Awurade betimi amu ohunu enioma ahinta no na wo ye nipa nyame anim ni wakokwa what you say yes na akonkan wo nyame mu enti okana me ka tira ne se ma ontie ono nso mpa Bible ni bi ni wonhwem amen amen na man se ne bosan ne be de sa message ne beba na me pese obi antie me yie sa sabi yenu anum kramufo mesrumefo no so obi na no ka se Yesu nye nyankopon a ono sa na onu nim ni woni koram what you say yes ana Bible na nkasa na wafa wakotu no onti ase yamfa degree ani yamfa sukuya makominima kenkan no nemom yafa de Awurade abie na dwunim ana Awurade ade ho ehurumu ayo de abai amano edisa me kono se obi a wanya menka me type kan ba buru no ma asem bia me hwe ne din no matwam tiasie o tiasie fine ana na me kasem bi se Bible na da ono so Awurade boawa ana hunhunum na yeni kai ankenka Timothy ne di free Timothy trust am there is a mystery yawa hintasamo ewose Kristo ni bia na nipa bia opeso hunu trust am na wose hunu se yawa love bi wo ho a unuri ya sa mysteries no adi so benya from 70% to 100% level ana Awurade bia wani ewo mysteries amen 30% about the 60% no we are normal unhuru shi intisana tie bia Timothy na yeni kan kansen bi ho 1 Timothy chapter 3 verse 16 atiefo nyina ntie official o say 1 Timothy chapter 3 verse number 16 o say na bia wode anokro kase so ne nyamso mpa ahintasem no obi antia o o say adia ode anokro kase eso ye de anoba ko anokro se eso what you say e anoba ko Peter ka Paul ka James ka na man soma beka ye nyina kura anokro James for amen amen aya kase eso pa
aye nyamsom pamu ahintasem obi enti a onye nyamsom jemeso amen dem nyamsom pa nyamsom o ati na se enye nyamsom papa dem nyamsom pa ya ka fa nyamsom pa obi a osum nyame kene na ekwa so anki kaya bi anya de aba enim nyamsom pa ahintasem onyankopon yi ne ana ya kan hintasem o adia asia nipa bi amfa nani wanya de aba enhuni ndela medi ka kasa me se Kristo somo no ye wo mysteries ye wo hintasem ankasa wo na ansa na abehuru sai hintasem di so bia wo sum nyame wo payem nyini obi a na ehunu aye payem jemeso amen wo sum nyame wo ne kwa so pepepe pa ansa na obi wani amwa hu hintasem a ewo nyame sum no so atema se anya sa ya oseme persona ke baaburo na se no don't do that how they can't check your Christian life first what you say obi satade eseme ha obi satade atifom obi bodu kunso ne kokonye don't call yourself a righteous but what you say that's it obi fi se mini ni hugu ho anso wajopa don't call yourself as a Christian so what can I say about that's it enti ye wonyam sompa onse Paul sabe ka kire Timothy o so wonyam sompa abuduo wom eni nyam som papa no perfect jemeso amen enti wo se ade a odi anokro ka se so ni nyam sompa ahintasem oja se nyam sompa ahintasem afayankenkan onyankopon yi ne ho adi honam mu the first one ahintasem no ana waboso onyankopon oyi ne ho adi honam mu obu ne bem honhom mu amen no was find out no be say da be na nyame bagina o ma nipa so ni mu yi ne ho adi honam mu da be na nyame bagina ho ma wo tie nipa nsem da be na nyame bagina ho amu oni nipa to nse didi physical yes onyam sompa hintasem oyi oso onyankopon yi ne ho adi honam mu amen yankenkai na obu ne bem honhom mu to asokai oyi ne ho kire abofo oyi ne ho adi kire abofo angels akana ho asem amanama angels hu ni se nyame ni so yes angels ne hu ni ye hu ni se nipa but the angels ne hu ni se oye nyame so yes to asokai akana ho asem amanama onye maye no na ya kan ho asem on nations nyame no onye maye no ya kan ho asem wa amanama ojini di ewiase ofane ko so en monyamu ento onyankopon no a oba honamu no what was no abusa se why ne afane ko soro na why ne kan ho asem what you say na some mysteries way afa wa yes what you must amen enti say unya obi a wakokwa ewo trosem ni mu a emu hintasem bebo pa unya the person na no the dear so kakra oje me so amen okay me sa komachi amen me sa komachi jo you be Isaiah 45 verse number 5 Isaiah 45 quarter be verse number 5 ose mene awurade no bia ni ho se me o se ni wasi aka mene awurade no bia ni ho bi na obia ni ho bi na me na me bo waboso na wonni me nso wonni me ose wo huru fi owura pray na atoye se obia ni ho geme nkoa mene awurade obia ni ho bio amen mene awurade obia ni ho bio me na me bo han na me bo sum that's it ma sumdwe na me di amane ba o se ni wasi aka no na Isaiah 44
verse 1 quarter 44 verse 6 Isaiah chapter 44 verse 6 what say several Israel here think I several Israel here ni ndima pastor for this year Ofieni me no di kanfo kan ye me ne odi kanfo ni otidifo na me ni tidifo no Nyankopon bia no oche menko obi anhia no nso o se sasase what is Awurade Israel here Awurade Israel here no ndimafo asafo Awurade na ekasa no me no odi kanfo na me no otidifo na me kro na me no otidifo no Nyankopon bia no oche na Nyankopon bia ni ho agemenko Job ya disam to asokai Fan what is semen wana tesame manenkan manimpam enkan fansi manim wana ofititi nche na ekira o man na dafe aye Job ya disam atan 1 verse 12 verse 12 Revelation chapter 1 verse 12 obi antio ojifo no ho ni suadi hu o ka bibia fa Yesu na me dane mani se me ko hwe ne kasa kire na me dane mu hu sika kan ye bia nso aka ne bia no fifile mu bi otisi oni pa ba wo sha atade you know sika aboso abone koko na ni tiwi ni wi ho afita so dwante mu ni Yesu chema na ni tisi ojaframa na na se ya ofefa adofo no mu na ne tisi so bebre ne okwanso man so ni fam afranu fanu na nam finanum na nanim tisi owia le sire na ho odi mu osna mi hunu no me hwe na se ufo na ni telephone to me so ka chem se shiro me no ka difu no chidifo de otiase na me wi na me tiase bio dada na me krowo ni asamado safwa kenkai o se hwe de o se mi wi nyame na som na ya da kan no o se mi wi na me tiase bio me kura owo ni asama ansam safwa Isaiah say Israel di mafo ni asafo Awurade asem niye me no di kanfo na me no chidifo Onyankopon bia ni ho jemenko na hwan no tete ana me tio hintasam na o kaaye no o se o se bikrowo ni asamado nsam safwa hwe de wo hunu ne de wo ho ne de ye achi na reba so hunu no di fam ne hintasam no ni sika kan de dia nson na nsoro manso no ye asafo nson ne bofo e kan de dia nson hunu ye asafo nson no adi sam na o kan no o se me ne o kan di fo na me ne o chi di fo ahọ na me pe no verse 7 down 17 enkamfo ye ona murunkomere ba na ni wanyina be hu no ni ona wo no na asasu musu nyina bebo no bubuo amen Awurade se me alpha ni omega yoho no dada na oreba adi nyina su tumfo no who said this city enti okandifo enu okidifo no aha a proof say Yesu amen enti sa wo ya achinia no ahwaniye wojeme so amepe amen waso Nyankopon bia no agemenko menu odi kanfo na menu okidifo se Bible ne kasa mene alpha drama 1 omega drama 24 odi kanfo enu okidifo 124 on se de sidia enti ade ma ko amepesa nipa yete ase ne se Sega for your argument, Jobie Isaiah no 45 come free 20 bra Isaiah chapter 45 verse 20 down verse number 20 Osi mushiamra mumpenche mu amufri mafiri amanaman mu no wafra amanaman o se wonimu de wana wososo wana honi nnua o se obo anyame wontumi nyi wona nkwa mpaye o se monkasa ye nananom taamo o se monkasa mo wontu agina ma woti ye fitete no kan we fitete nyame awurade yakopɔ bia ni ho geme yakopɔ wotene no gye nkwa awurade geme so amen Onyankopon wotene no ade abai nkwa obini baabia bio geme nkwa Onyankopon ade abai wotene nkwa wasaje de abai
ankwa yonye sa nyama no woje so amepawo je me so amen yan kan John 1 atawo bi John 1 Francis na abeto aso John chapter 1 verse number 1 verse 1 wasi asem no Emfiti asia no asam no wo ho na asem no onyankopon asam no ni nyame na wo ho na asem no ye nyame ono ra emfiti asia no na woni onyankopon ho enam so no yo adi nyina wankwatina nya bibi oye nimu ana nkwawo nkwa ni nipa han what's that what's nkwawo jemo so amen his life that's it obian sanonso Go to our dear 22 was a monana Mohomra menchen. Now one year monk, what Asianina, what Asianina, Yankopon, Yankopon, Macame Hontam, Senior Numina semi free. Now, somewhere free. Sunny said, or in Sunny said, I could to Unina, Becotome, what is the Menina, Camentam, or Bacame was some. Say, I couldn't have seen Yahoo. Oko Asia, a small Funuma. Aba ka ho asematro nkotoje nyina koto nyame ba akopɛ no kotoje nyina o entoba asa na nimdia ne nya sa ne honhom hurumu no na obie wadwenem wote dia me tona ase kotoje nyina aba koto Christ kotoje nyina aba koto Christ wote ase wote Yesu Kristo din ano osorofo asase asefo nkotoje nyina anya de abai nkoto enseje nyankopon de ene monya Yesu Kristo di oje me so amepe amen me pasa atiefo a etie me nano stop argument me ensure me ntimi nkoto fa na me pasa me ya comparison ne ma wabie and here Philippians chapter 2 verse 10 kenka ho na Yesu di mo na osorofo o se de wajaka action so kan but Yesu Kristo no ordinary Awurade ni Kristo kan hanu ye o se na Yesu di mo na osorofo ni asase asefo ni asase asefo nkotoje nyina na tekirema nyina mpam o comparison no Kristo ni Awurade Kristo ane Awurade Kristo no ono ane Awurade what you say enti no love dia sadia we ya bobosu hunu da fawon kwada asem no ma tra baburu ti asem ni onu enti na me ya comparison no onu say Jesus busa asrafo no say ya na ni pastor na hwan o mo se bi so ya Elijah e bi so ya titi adi forum ba ko so mo ne wan Petro so woni onyankopon no je so amen okay mama ma okotosin bi 33 wase won konkro ho boshe ngai afọ ma no so ko onyankopon nifa na wonya gya ne nkyɛn won konkro boshe ne nti ɛna ohwe de mu na mu te yabu ngai na David ankoso na so no na ka se ba ka se bra se tira me nifa ko se me do atamfo ba na na so ntia so enti ma Israel fe nyina hunu ampa se onyankopon di Yesu ya motian no na ye Awurade ni Kristo mama nka sam ntiro ya kan nyankopon a title aya title to say doctor abudin to say obi the lawyer enye din yes judge enye din judge no bi edin Fatima me perform me boawo ya was so many argument ya ni pa ye and omuyo but amwa ojai die je me say amen amwa kwam bia so ya were levels ya were levels Christiano ya fumi nyame no honhom mu anu nukurem ente honhom ni ye fra dum mu akwa dum mu o ti afi ente so ma je Yesu ni ya what kasem na demokrama mo hamo because monti aseda o ti afi eye great yes uniruwa enya common you never understand monti aseda ebio mama nsan komanim na obi anti ase John 8:56 to 59 ba consumie what they say be John 5
45 to 47. John chapter 8 verse 56. Was say Maja Abraham was son and say Obuhumeda. Obianjayo Abraham. Ye wode wabukura kaza masa. Wo ya wo da ba wo Abraham. Afam kasi awo kan. Anything. Afana wo kaka konfia biasa me nsa. Ana wo Abraham no woni no. But it's just okay, was much Abraham. What's her name? So be woman. No woman. Then a nature. And I got for the senate. When you finish your dreaming, Abraham 50 years for a woman. Don't say this. Abraham. I know what he has to say. Abraham. No, who know the nature? What do you say? And the same does some way. Yamiwania unyabia bai ndio kakura mutisa muntia no cross Abraham huno amo bless Abraham no cross Abraham huno. This is the first one. Yeah, what didn't say to Abraham Swisirano Abraham huno nti omono so hunu se afa no abawiase nso Bible no so owo wiase dada. Ayo masumi. But all that, we are still dada. And I'm not sure. No, we are still. Oh, is it? Is that what I gave you? Almost said. I'm paying 42 and so much any penny. When I am vision, you know, and Abraham. Now, yes, say one said. Oh, yes, one said. No, Abraham, Yamma. Abraham Anyamagano. I know Tassi Abuaso Batuabon. And the won't say any saying that some way. What did you know about the asset? What after? And the prefer. Must stop with this argument. Stop this argument. Now, Bawajum Posse. Obabron Huasi. So, no one but a radial left to gradual process. Amen. That be a radium for 3 days, 4 days, and left in the pot. 3 days, 4 days, 5 days from far left to. Over to me, I bear you, man, I've been any pabebre, and so none who won him Diallo, now on count. What you say? Who win you now on count? The dear, what one stop, but we are sorry. And you probably go now to Boyo and you can say, when you want to me, just some sunshine. A collaborator to me a basic and better when we answer to any auto. When you answer, we control Sican. What you say? Did I be American? You may say, Amen. I am at here. Oh, over Hebrews chapter a year. Number Hebrews chapter 7. Now call Genesis, I think 14, 8 years. Now a compare to Abraham who nampa. Not so Abraham yadi who nampa. And this all to her. So when you knew, when you know my seminar, I can't say Never know me. I can't hear you. Me drum was so many met your jam and some custom some way among who quotation, but most six. Let me be a chess on one. What you say? Minimum the compilation, you know. Jamaso, Amen. What is the second? What's the Abraham in your mind? Oh, in Tikwaya day. Jamaso, Amen. I'm a question, Granny Moore. Can the oil? Amen. John, we go to quotation, John chapter. What kind? Are you know? 8:56. And I'm going to John 5:45 to 47. John 5:45. But go to me John 13:13. I see most of what you most of what you said, but you will be sure. I don't win him. Now, the what you carry a Noah. Or de mo any atoms rono. Now, the whole Israel, every Moses said, well, you're so powerful. So, I said, it is Israel for me, that's why, what can I tell you?
o ka se tie mo se Israel fo bekum ana Yesu ka che on se mo su so me di mu betwa me fa mu twa na de odi mu twa no ani Mose mo di mo ni ato no so na se mo ji Mose di a se mo ji Mose di edi di a kan ba di na me ho asem no no twere okay amen o di afa me ho asem Mose no twere wow na se mo nyi twere sem ni a ebe dai na mba ji me sem ba na ma ji adi okay Jẹ́mi sọ amen. What do you say? Ọ̀sẹ̀ mi wọ́n sẹ́mu ọ́n Genesis àwọ̀ Deuteronomy. Deuteronomy àtẹn àmì ẹ̀m sẹ́ 8 bb sẹ́ 15 ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀bi. Check your. Ọ̀sẹ̀ òdi fọ́kàsì ọ̀tẹ̀ sẹ́mi 15-18. Yeah. Odifo kasi oteseme. Yeah. Osi odifo a ofiri mu a ofiri mu nuane ma oteseme na Awurade mu Nyankopɔn ba no so amamo. Ona muntie no. Se de obisa Awurade mu Nyankopɔn help adwabo na se ema muntie Awurade mu Nyankopɔn ni bio. Na mu hunu oja kese yi bio. Na mu anwu. On se de tia kanu. Odifo a ofiri nuane mu teseme. Amen. Amen. Wakasa mu no. Me pasa Utia me kakra bi me bre na so. Aja kenkan. John chapter 13 verse 13. Wase mo de mo frem tachirefo ne Awurade. Mo di mati mo frem teacher otrafrefo. Ne Awurade. Ani Awurade. Na mo ka no kre. Na mo ka no kre. Na me yare so. Mo ka no kre pa. Na me ye. Na no kre fa ni Awurade. What do you say? Dia wọ́n fọ́ ní nyàmísù àmàlù. Nìntí wọ́n fọ́ ní nyàmísù àmàlù wà tọrọ sẹ́ onípa òhun ní nyànkwa. Èntì sẹ́mi àmì nìka àwòye no. Sọ̀fẹ́ mi nsá bẹ̀ nípa mu di a. Àwọn sẹ́mi yí mi nyàmísù ní tó hɔ. Na mbẹ fẹ́ nípa sẹ́sọ. Èfiri sẹ́mi bò nípa sẹ́mi sẹ́sọ. Na mbẹ tẹ̀lé nípa mu. Àkọ́yẹ ti sẹ́ obi yẹ CID ni. What you say? Yes. No one grow the press atade egu onu abetre umu. Onu abetre fie. Onu na nam. Onu abebu ni say what is sawa beto isi adi ni. What you say? Christ. I say onu ni nyame a ya ba na so no ane be na ka se we ne me do ba me so ni ya ma sati. Na mo question ya. Tie. Oh, ndera ka se nyini. Amen ka sa me chiro. Kristo no ono ane won konkron. John 14:5. 2 Corinthians 3:17. Ono ane won konkron. Bebia voice be free sura bebia Yesu nkasa. Osman honhom no. Na honhom na di ne ho adanse. Obekasa sofo we di entimi nya ho ma me che wade. Oni pada se ni timi da. Na me bayi afiri ne mu kwa adidi no asa abehim. Nipa. Bayi atimi free ni mu no okọ. Na nipa bia ne da ho. Kwaya ni obayi bia ha. Ebi ona nipa bi kọ da mu obom kanka spirit ni timi hunu. Abasa ebe wura ni mu. Aba respond oba jesu. Odi afia. Enti nyame na ntiri do da mu. And the confusion. Ansan kasa wasoro. Simple. Question back pa no. Oti aye easy. I was so jai san samene kasa. Yeah, no. What you say? I was so jai san samene kasa. Ono nyame no a. Wo de sia nipa e wo Israel. Se to biribi na fa ho mone kura boni dia kwatena no. Se de abaya o hu so ono ni nyame no. So be na chere. Abrano konti. Amoma kan ma no tu. John 14:5-7-9. Thomas and John 6:67-71. Thomas said that you didn't fa kwa we ko na. Ebi a ko yanim abaya ehunu kwan. Ehunu kwan. Ele se mene kwan no kre ne enka. Bi imaga ne ncha je se onam so. Je se onam so. Mu ni mi anka mahu agya no so. Na efi na yimu ni mi fise mahu no. Na fere pese se Awurade che na agya na eno ara do so. Mama nka so mi wa. O se sanka mu ni mi a
Come on, the Jano. The friend that you create. Munime. 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 It is a Munime dear. Mahu Jano. What is so unchills? Sankauni ni akwa hukwasi Awuah. The friend that you create. Munime. Into what hukwasi Awuah. Men san tira mo se bi o na tira. Fikasa, fikasa. Wele fikasa. Dabio. Ono na kasa, o se semunimi a kaja no munim. O ti ase. Ne free na de kure mu hume. Enti munim aja no. Ne so wono ano. Enti yoro answer de ba ma Philip. Na Philip say Awurade che na aja no ado so ma. Ado so ma da bia meja. Me ne mo wode da mu humi ana Philip. De wo humi na aja na de ti na o se che na aja no. For the first sentence answer no. Me ne mo wode da enti mu hono me. Na mo kura mo ya mo waye. Da mu. What is it? Bible no. Entoboase. Abo na ne bi nim no. Ana wo kan so akan ni ye. So mo problem na. Omo ha ba akwa. Ata quotation no kenkan. John chapter 6 verse 7. Yeah. Was it pay to pay mukan. Ana Yesu si di me ni say mo so mo pese mo kobi. Mo pese mo kobi. Si mo pay to bo na say Awurade hwan chane be. Oh. Enipa bi oso mi enu na nam. Ana mo sister ko. Ana Yesu abu so say ha. Mo so already some of the ko. Ana ofisa hwan chane enko. Wona wo dan kwansem. Wona wo dan kwansem. Na yagie di. Ye hu se woni Onyankopɔn krunkrun ni no. Ya huro. So wo sabra ntia wo jira we. Woni Onyankopɔn krunkrun ni no. Ya de ye hu. No ma twa ho asia ne ye hu ni. Je be so amen. Amen. Wa ma ko ni de o ma huru ko mo nko. Ya huru. What are here? It is a Peter Cassim when they use one Casa Awuah. Didn't know what to get in you. A top review. That's how I am, sir. That's how I am, sir. Mark chapter 1:21 to 26. Mark chapter 1. 21 to 26. Mark chapter na odu Capernaum na entemara homeda no koshia dem kotratre na ne kyerɛkyerɛ yɛ wɔn ahodwire firi sɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛ ne hotumi no na nyɛ sɛ atwerɛfo na brekɔn nipa bi wɔ a wɔhyia dem no wɔhyia dem a no wɔahomfi bɛyie ama tumi bitini mu na ɔteɛ mu sɛ ɛdeɛ ne no wɔ yɛ Nazareth ni na oba sɛ ɔde bɛsɛn yɛ minimu nipa ko Nyankopɔn hutiuni minimu. Yesu tie tia ne se mia wale firi mu kɔ. Na honfi. Wajaje. Minimu. Wo Nyankopɔn, wo hutiuni minimu. Aboni di ba ko no. Entisa. Oji atini a da bia me kasa. Bible wei. Okɔ university a kan. Judges kan. Anso nya nwoma na edusua wo. Easy to read. So God's spirit and possessor. What kind is all kind graphic? Very graphic. Amen. Amen. In America, me catch us for trust them. I hintasem. Now, a hintasem. Oh, Homa one is summing me when yam sumpem. 1 year. After Domu, Aquadumu. I would drink a why and I would draw now. Yes, some more. University ni Jimmy Awuah no wa no obuna ni aguso no okọ. What you say? Obuna ni aguso. Ya obrofo bi wa okọ university a otimi say sa wa kekanti. Not no yin so mcha kapa Jesus won. Enti masraw. Efre na de kure hunu amnyi jai sa chi ni die no. Jai. Efre na de kro. Jai ya chi ni die. Ana Yesu nye nyame, ebi so ye nyame. Ana Yesu ye sei fasanse hunu ne to. Amen. Amen. Jansansim. Ade betumi abo na makachiro no. Amen. Amen. So who say yes to nyame na won kura wonhunu. Won kura wonhunu. Entimi tufo. Yankopon sha. Amen. Amen. Amen.
Radishina wasam sumaya Daudin Mabompai. Amen.